he ho si kum som nga chuang ni to a zo na kan zo din lo minister dang do din rol ve thin hi kum som nga kalta assembly a khan om ngai lo kal phung thara hian nga tinge minister na zo na chan la ya minister dang do din rol fo hei hi kan tong mai a hei hi til ti chi lo tak kalta ko khan a om kum som nga hi si lam chu ha chu leader a zo na khan mai se zani somli palina man kalang zot turin khachak bel tu member zom tapu Robert Romawia roite lo somang post speaker kalome start question number zani somli pali finance department chang to minister le chief minister zom tak chanata na ka zona chu hi ni na सरकार कलता चुमी हम जे चु MNF सरकार हुन लाई ति नानी हुन लाया कोविड वांगा मिजोरम इन सुम अमुतुर kan mu kim lo kha engzat nge bina कोविड वांगिन सेंट्रल सरकार kan puina मिजोरम सरकार इन engzat nge don tini sang turin finance department chang tu minister kan CM pu lal do ma lo somang Post speaker sana tiang hini hun pa ngaya Mizoram sarkar in central atanga sum amu tura beisei COVID-19 pandemic awanga amu tak lo za chu crore sang ni zatum som sari point pariat bial ani chung ta chu financial year 2019 to 20 chungin share of taxes a crore zariya som rupasari point pathum pakwa financial year sang ni somni pakhat chungin share of taxes a crore zakwa somnga pasari point pali pakhat 15 finance commission special grants crore za nga somli le paruk awain crore sang ni zatum somsari point pariat bial ani ten azona panina chana chu covid awanga Mizoram in central sarkar tranpuina kandon zat chu crore somkwa point paruk pathum ania hengba kahian for management and control of covid noya NHM atangin grant engmazat don ania CSR noya sum file bungrua don te finance department in riat puilo engmazat ombok tianie zo belna so turin zo na itu pura Robert Romawia roite lo somang post speaker kalome voina kan finance minister za tak kan chief minister ni bokina ka zona min chan na hi Mizoram mi pui zongin a hret thiam chin chuan timela hriat veka thain ka hria a nam thil ram thil poimo sarkar thil poimo takani ma se karil ruwa ron lang ngal pakhat omle ka nge ni information official information finance department atanga chuak pani hi ain anglo ngal pang maya he post speaker phalna in RTI channa ni som pakwa thani sang ni som ni pani a finance department in RTI zona channa hian covid awanga Mizoram sarkar na sum mutur amu kim lo zat hi nuai sang ni zaruk som thum pani 0.58 ti in official in RTI channa finance department hian alo petoa tuna kan house leader le kan chief minister zaom tak finance minister ni bokina a channa nen khan ain ang lovani ti kha kan soidua finance department a wing sang te engani section sang te oma a source hin ang lo ni mai theya chuti mek lai ro chuan hei share of taxes hei hi kan thriat angin annual plan nuaya state tinina sum regular takakan mu ania heta hian RTI channa chuan nuai sang khat le som ko pathum 0.73 share of taxes ta hian sang ni somni pakhat chungin mu lawani ti kan muwa post speaker I phalna in tuna zona channa khan a zona copy a channa copy kan la dong chi alo na a zariat vaibel se zariat le ti ni in kan finance minister zon tak khana changa kha po khathil serious taknin ka ria a source po in ang thlapaziani si assembly house mewa dot soya finance department hian information at farnation it chuan adiklova tin
thu dik lo soya dot kan ti pala poni se thu dik lo ti kha moi zok ome tin RTI chan na chu lo dik zok ta sela Assembly House Mizoram kan house sang bera chan na dik lo pe khoi mo zok zok chu dik lo ti na ni a an lo pe ni chuan apoi len ka ria kan official te pon film khur nan chu kan soi lang trim du ani ti chuan a total in an lo na po kha available ches zabi ani a crore zabi chu Mizoram ang tan chu la tam khop mai pon ni se pu speaker ka soi du chu Mizoram sarkarin sum tam tak kan don tur kan dong lo ni ti soi ni thina chu ti mek lai chuan pu speaker iding lama voina thu te hi I ve lama an lai khan kan hu tam thunga lom covid awang sum kan hu te lom ti te a thina covid awanga kan sum mu tur en pangai bak kan hu bela hi veibel se som kwa point som pathumani ti veibel se som kwa point som pathumani ti kan finance minister zom takhan hosa asoita so ti ni chuan kan mu lo hi veibel se sang ni le zaruk le som thum pan ni RTI channa ania tuna channa khana tlem hreta kan hu le kan mu lo hi a in thlau lu tuka he ho zaum taka phei chuan mi puite hriata kan mu tamalom se covid awangin har san tok tur kan ni hleinem tiang chi zong tong kam hi he figure hian ati chiang leng ka sia ka zo bel na chu he ni pu speaker azo bel na fia theilan khan an soi kha ngai deu thina kai mani chak kha chu dole information nak tu ka kan siam zom takin pu speaker kan hu bel zo ke host kal phung hi kan soi tiang lo lo pu speaker I phal na in zo da khan lu to la zo na ka zo hi finance minister ania he ho sikum som nga chuang ni to zo na kan zo din lo minister dang do din rol ve thin hi kum som nga kalta assembly a khan om ngai lo kal phung thara hian nga tinge minister na zo na chan la ya minister dang do din rol fo ole hi kan tong mai a hi til ti chi lo tak in speaker khan a om kum som hi si lam chu ha chu leader azona khan zo mai se minister churon pui mai thin house leader ni si lo ina mani minister pui te zo na lo chan pui fo hi tun malam lo ngai lo ni tan check bial tu kha ole speaker nia in assembly house han om hi ale laman din deu chon le lam hi din ve mai ti olang renga mi pui tan min thiam tu ra ngai la pu speaker ole ka zo bel na chu hi ni kan annual plan nuaya po vai bel se sang ni le zaruk kha dik lo zok pal di point vai bel se sang ni za thum chuang kan mu tur kan mu lo chuan central sponsor scheme atanga te central sector scheme atang te le thil dan atanga kan mu lo hitam tin ka ringa covid awang khan chung chu sarkar na chin chia emo budget estimate ta te po CSS ta na kan mu tur lo ru man lok te om thina khang CSS le central sector scheme atanga sarkar na kan mu tur kan mu lo hi a hriat thei chuan khok ein min hriat them ti kha ka zo bel na ni eklome o the ang chang turin finance department chang tu chief minister pulal do oma do somang pu speaker tuna khan kan mi minister te khan min chan pui mi alova min chan pui lova maro chu zona zot tu in zona a zo lo re wangin zot te an ron ti mai ani khatiang khachu tun ma poi na om jing khop mai kan se theu ome Speaker, point of clarification. Zona chhang selan tilova. Kan minister zom tak na ziakin kan peng chen ti kha. Anti lo top tu ni. okay ke mai zo da chang turin ka request kan member zo ta chu vai kan minister ni se nak tu pu speaker nak tu le jana jan ria kan ei honga fel vek mang nia RTI chan na le tu na chan na in ang lo kha enge chan kan se phak lova khati hun lai khan tu ten ne chan na lo bo sai ti te kan se lova eng po ni seng finance department hian heng zong hi a revek lova ni finance department kal tlang lo kha tam me ma
chu wang chuan khati hun lai RTI chan na an buat sai lai ya an hriat thei chin mang khan an changa ngai tai la huna local zela adik lo han ti dikte aom lo han ti belte alo om chho ve zela lo update chho ve zela chu wang chuan tu na min chan na hi adik jok om mai mang o ka tia chu chu keima ngai dan mai phei chu an ni ani tin Chief Minister Relief Fund ate po khan alut nema Health Department ate NHM ate athan pa local kha athanem le ani ngani strengthening health ngani ti khani khanga te phei ka chuan aron lut nem ma hospital thar sak na tur te po ma machinery le na tur te equipment le na tur te manpower ti na tur te laboratory din na tur te po athon fucking 100% in kan ron tran puyang chau ti ania dik cha chuan po speaker kan soi rei de wanga khamile kha minister ka dil ni khati lai khan akhiat po lo thelova ma se register tran kan zong muwa secretary an lo endorse secretary office ka kal le a ti chuan eng ma action an lo la lova director a local le a ka zui zela to pa NHM ka zuk mu chuak ta ni 100% funding central ina aron ti tur phase 1 2 3 ti an then thlapakha alo mom te lu nen ti khan an lo da mai maya anua ke po hen voi duai lo zo na he house a hen ka zo ta khatiang lama khan tran pui na lo om thei tura khan kan sarkar kha a interest wak lo procurement lamai ro chuan an chak khop mai chu chu ani khalai thilom zia kha atira RT-PCR call kan nei lova college ta te kan ho chopa kan sarkar amangang mai tin pakhat chu ka lo le sakang cheu ka fan atangin ka tia an du lovani chu menua pu zodin tluangan alei topa lung le ada topa chu po chu rei tak an mang thadu lovani mi ta kan ho lai khan a thona don tur khainga ma kan sarkar khan angai lo chuta India Formosa Foundation in RT-PCR mobile akal thei chi kan ron peng chu an tia veng then khata luarna khan azuk kalanga sampul azuk langa ni khata sampul sang khat ala thei ni chu chane chu po chu an du mi lo chu wan chuan poisa khan in dai viau ani don hi kan tia a thona don tur tam tak kha an dong thei lo ani chu wangin finance department in a hriat chin hi chu claim te ania department sanga engemo tam tak awma chu chu thil kaldan ani chu wang chuan heng hi akim chang ta kan hedon du ani chuan department zonga kan zo anga a thona ton le pek te tam tak awm boka khang zong kha herai chuan finance department akal tlang lo wangin hei bak information kha kan pe thailo ni Pu speaker khongai takin RTI zo na le kan house finance minister chana in anglo figure in anglo nei hi kan le zela khoi ma platform sang thu ta kan na soi du do na a khoi zong erin tur lo en non thei deu se ti kha dak tipa dak tu lo ka kan chief minister demand kan soi do na chunga chuan thu dik hi riat thei acha kom khop maya tin chumi pialama chuan share of taxes kan mu in anglo ringot po khadik thailo share of taxes kha chu mun danga tanga mu ani lo wangin kha angtal ta kha chu adik kha house furnish thei taila kan house omna ta na le ela legislator te mun danga thu kan soidon po a thu in chu omlo kan rin tlan tur kha om thailo mo kan te ani le pu speaker RTI chan na hi ongas ni som pa ko sang ni le som ni pa ni pek ania khami hun lai an figure nei anga an pek ania chumi nu chuan accountant general figure final don alo ni le ta chuta chuan alo chiang le zual ta chumi mang chuan voina chan na te hi a local ta ni enge dik zok ti kha a fia kan do ni chuan kan lo fi anga kan in fia ti don nia le lo me chiang